mga sis! Welcome to my vlog! How are you today? How are you to find out? Also, same citation. What's up, sassy girl? It's me again, Larsivaniecentino, and for today's video mga sis, so we are here at gym at Bulok Parilla, Cebu. And for today's content mga sis, so meron po tayong sinalihan na mga sis, so ngayon po ay Linggo ng Kabataan and sumali po tayo ng slogan making contest. Of course! So, it's giving the mga sis. Oh my gosh! Hello! For the coloring ng mga sis, and it's giving more confidence. Cheers! For the booge. Hello, Chesky Marie. Richels. For the kalaban ang fan. Ay, si OA. Yes, Hi mga sis! Welcome to my vlog! How are you today? How are you to find out? Hi! Thank you very much! So, Sa coloring opsin na ka. Sa mga gibuhaton for today's video. kanang paano kayo mura siya gi-print nga nila out. Murag yung Yeah, it's giving. Tupong yung Correct. Mura ka ng. Yeah. Yes! Murag yung yeah. Mura siya gi-tape measure. Turit! Halo, tukay na dyan na. Daan na dyan ang beauty sa itong paling mo. Yes, mga sel. Yes, mura gi-print. Yes, mga sel. Ni pa Xerox. Ito mo. Wala ka cute. Saan mo ses? Uy! Ano dyan? iPhone na lagi ka mga sel. Yes. Stop out. So, Yes. For the future, aking anak. Except pingo.
good luck.